Anu sita musule paiman sidupa kaboro. Lante penanda bisara na po matua umpama tanna pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata bahasa sia latanan nung lan atu ya teh. Dia lamai Efesus pasal apa angka 97 saya lako 20 nak pak. Apa dolo lata bahasa tu kadan na puang matua mai komi tama sambayang. Puang matua do suruga. Tontong kan nimak kure sumanga sia minomba umpa kalak di koni. Lan atu ya teo puang memalikan nila urangi itu jona kadami. O puang pena masallo. Patudu kan itu jona katonganan mi. Sia bengkan itu jona kakinan. Angkibat tak tuo ungkure sumanga itu jona mintu kaborok mi. Ulendu ipenggauranki. Lan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Efesus pasal apa angka 20 na kuah. Apa ta ia nasusi mi pelada ito tu diona Kristus na dipakondi na kuah kasi tamuan tu me popembali siulu kaboro lan puang Yesus Kristus den sangallo anda buda tupia marasan paranuran waningo dio misa paklak inan dinani maningo batu taman permainan. Pakalan anda melalak tumisa tau kapundang aliu batu raksasa nakua. Hey, indaw soko maningo inde topa alak inan paningwangku. Ia tu inan ia te apa misangku. Ia moto anna aku manna sipatu maningo inde te inan ia te. Pantan sule mi pole tupia lako banuanna silele sitakuran. Randuk atu ia to. Tae mo anna belai membunga. Tumintu kayu lan paklak ya to sangadinna madingin taru den mi atu anna tumangi tumisa apia belanna tangna kulle unteka misa garontok kayu maseng mi penanna tu raksasa bak tu kapondang ya to anna tundui tu pia ya to randuk atu ya duka to napa mulayomi membunga sule tu kayu lan paklak ya to randuk atu ya to narondonan nasangi raksasa tumintu bala batunna batu bontongna tupaklak ya to ana mentama tumintu pia maningo ondong pi ana ya tu raksasa turu mo maningo sisola pia-pia ya to mai siulu kaboro lan po Yesus Kristus ya tu ulelean nasura Oscar Will ya to umpak pesanan itu kumua umba susi kapuan na tua gandadi ya tu pena membali lan kalena raksasa ya to belanna kasih tamuan na sola temai pia sibitik pa tendu kamoto nalan mai pak basanta atu ya te nani Paulus unnada itu tahun na pua matua dio Efesus kumua ana membali dio mai agan katuan dolo tutuo lan kamalilinan untuk yangan kale do me kasih pulungan tuo urigai kale barak mak tangga salah sia sengak na angak sia naranuan Paulus kumua ana membali sule tu taun na pua matua mendadi tau tuo patongan sia mbak rui tangak na penaan na sia kapatonganan na lako puang matua tumangka umpilei kombongan na anna tuo si turu pak porayan na puang matua siulu solanasang ya te kadan na puang matua rampo duka lako kita solanasang ki atu ya teh ya tu kita te to di saburan miki to kumua to umpatongan miki puang Yesu apa si turu tongan siapa raka kadan na puang matua tu tangga ta penaan ta buangan kadan ta sia kedota bak tu penggauranta paralu sia si patok ki solanasang la umpama diongan kaleta anta mangaku lan atu pura di bokok saya la koto temo kumua inang pembuda tu katuan ta talolangan susi to Efesus ya moto siulu mai mokomi tapo pembali tu katuan ta menda di misa to tuo si turu kadan na puang matua na penama salok na mora untului ki solanasang
La usoyana ni tejona katuan antalolangan ni si turu pak purayanna. Haleluya. Amin. Pada kalandona to tukadana po matua ki parampola ko kita solanasang. Tontong bangkiran nuan kumua. Ta subscribe ite kadana po matua. Sia tang lame kaboyo ki solanasang la umpak bagian ni la ko suluta. Kurre sumanga puang umpasidia kami kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.